hey ngangambamba oqotsheni yazi ukuthi kwangazuthi angibonanga kahle ngibe ngibone kahle nje kanje ngamehla uthu uma ngifika lapha eduze naye shothi kubaleke lokhu kwendoda bese mina olimele ngimthintithe uyabona awulimalanga kwangathi nje kuyancokola hayi nami ngiserious hayi bese mina hayi endlini yobhafa ngiyamthanda Akangibingelele mbuke lapha ekhaya igama umzothule ngokashembe isibongo uma uvuka njengedangabane sambane sabungosa ngalalo maketo lalo bafosa nokho isikudla kudla uma uvimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphaya madangene yoshasa ngicela ngiyabingelela kuNethezeka TV sithi uphila kanjani namhlanje siphethe uBhekumuzi masithi uphila kanjani thina ke asinenge bakwethu asinenge enye into ebalekile into esuke siyibuza sokuyiyona yona ekumele siyibuze akufanele sikunenge uma sikubuza ngoba nangu uBhekumuzi ekhona la kwiNethezeka TV yena ke usicelile wathi asize kuyena nathi siyakwazi ukubacela befike kuthina kodwa embuzweni asincengi asihleki asithi insi ilapho indaba Bhekumuzi ngiyakubingelela mteka baba siyabingelela ngani yakwethu ninjani kodwa siyaphila ngani yakwethu sila njengeNethezeka TV siyasizwa istory sakho sokuthi uyinsizwa impela eyake yathi ukubhunguka ekhaya ngezimo ezithile ngifuna uqale nje usibekele udaba ekutheni ukuthi uBhekumuzi ungubani uqhamukapi mina nguBhekumuzi le mpangeni inkosi nakaMzimela nakho ke kuyinhlanhla ukuthi ke sisaphila ngaphansi kwamakhosi asiphethe nje kodwa lolu daba bengiligcinile luyimfihlo ngenxa yokubuka kuhlelo lenu ngabona ukuthi hayi nama ngikhiphe lengunyu loka ngoba ihlale impela isikhathi eside ihleli kimi ngigcinile esifubeni hey awuzwe uma kuthiwa kulukhuni kuba indoda hey akulula ukuba indoda ngike ngaphila nginabangani ukhona isikhathi nje la kufika loyo ubhululu wami kakhulu wathi kodwa weBhekumuzi uyayibona yini ukuthi wena wadla insila yephethi awu mngani wami usho ukuthini uthi hayi wena isifuba sakho sigcwele oplastic abase-Shoprite Cambridge hayi ngitshela ukuthi hayi uyancokola ubhululu wami ayiqhubeka Bhekumuzi uma ngifika ekhaya ngijikele odadewethu bathi awu hayi wena ngempela udlile wena awu uyabona ngoba ke mangabe udlile ubone ngithatha indaba nje obinjalo ngiyise kulophele engizwana naye ngithe usibani la uthi mina ngicwela insila yephethi umtshela kanjani lo othandana naye ngoba uyazi ukuthi nangu umuntu ngiboni indaba uyomtshela uthanda liboni phela ngabe ukuthi lento abayishoyo bayamcwasa ngingoba mhlambe bengamfuni befuna ngijole nalo ofuna uyibona babe khona abanye ababesemaceleni cha ngangimuntu nje ozwana naye mangiphuma ngiya naye edrobheni ngiyabuya Phethe into ezimnandi seyijabulela nje ngibona kusho ukuthi into engafunwa la ile esiyiyo ngoba kuyabonakala indlela ngimthanda naye ngithanda Nkosi yami ngeke ngimfela manje hey ngangambamba oqotsheni yazi ukuthi kwangazuthi angibonanga kahle ngibe ngibone kahle nje kanje ngamehla uthu uma ngifika lapha eduze naye shothi kubaleke lokhu kwendoda bese mina olimele ngimthintithe uyabona awulimalanga
Awu kwangani nje kuyancokola. Hayi nami ngiserious. Hayi bese mina hayi awendlini yobhava. Ngiyamthanda. Into enza ngajula. Bathi yazi kuyokusiza ukuthi lento ingaphumeli ngaphandle yaziwe yithi sobabili. Imali iyiphi into ukuthi akalimele noma ukuthi ngibonile phela lapha ngiqonda ukuthi ngibonile ukuba menzeni kodwa ngikwazi ukukhuluma njengendoda kuyena ufihla ngisho kuyena uthando nje awudlamini ngikutshela ukuthi athi ayobhave hayi uthi njengoba ngithi bhava ngiyamtshela ukuthi sifikile into obuyifuna ngikhuluma isiZulu impela nje sifikile lento obuyifuna cha hayi kanti abantu bayabona uze kuqhamuke igama lokuthi lo muntu ungishayile kodwa ngiyamphikela ngivele ngibacebe uthe kusuka ngatshelwa khona ke ekhweni ke manje ngatshela umnakwethu owayethatha udadwa bomdala yebo wayothi wemnakwethu wangibekela utshwala samshaya wathi phuma lapha sangihlala khona ke kubo ngashiya ekhaya ngihlala naye kubo uthi phuma lapha imake ngifuna ukubuya la ngoba kuze kufike kumnakweni kukhona la uthe khona kukhona umngane wakho wahamba umtshela odadewenu bayakutshela uhamba umtshela ekhaya usafika kahle ekhaya uhlala mhlawumbe ubabona odadewenu noma wenze njani ngahamba ekhaya ngingaxoshwanga wenza njani kukhona wakushiya ekhaya noma kukhona wakubika ngaphuma emini ilanga libalele ngathi ke sekwanele ukuhlala la ekhaya ngoba engani bathi umuntu wami ungidlisile engangidlisanga kanti ungidlisile ake sibuyele emuva ke ekhaya unabantwana noma unodadewenu kuphela kwenzeka leso simo basekhona abazali la kukhona odadewethu kukhona abafowethu yimo umdala la abantwana sebekhona ekhaya bakhona abantwana phela bakonina yena ngihleli naye nje asinaye umntwana okhona wethu maye zoba khona vele ngibhunguke naye ke ngiyohlala kubo buza mina ngoxoxela mawusosibara makoti lapha angithi uma ufika hayi lonto wena uyisho mhlawumbe uyizwa kuthiwa mina ngiyazi endlebeni kuthiwa awunanga umakoti wala ekhaya noma ungadina ufane neselesele isuke ingekho into ozoyenza ngoba vele futhi uhleli khona uma mina ngisuka la ngitshelwa umnakwethu uthi umnakwethu hey othi ngutiphiza phuma lapha ngoba lapha ushayiwe mina lokho ngikwazi ngoba ngababamba oqotheni bekhuluma ngempande khona lesihlahla esishwabanayo mosithinta esinemizwa yabo uthi ngaqhamuka ngemumva nina ebabekile beyisikokelo wayesesithinta wathi bantu abami yabona nje kusakhona lo muntu osugoqana kanti abamboni ngemuva ngendlala amadoda usakhona lo muthi yabona bengixoxela ngithi bo phela nini lobutshwala ngijahe yena ngiyomxoxela yonke lento le ayusaxoxa mina hawu usho kanje ngishaya ngithi sengijaha ukubona yena umuntu wami ngithi hey wemayidala ngathi ngifika nje ngathi sithandwa sami ngifuna ukuthi ungilethele ukudla uyithi ngikutshela into engiyitshela umnakwethu kwafika ubhuti wakho omdala wayengikhonzile mina ingiphethe kabi into engiyitshela umnakwethu wesibari ingiphethe kabi uthi nina seningiqedile wavela wayenyanga wathi ucabanga ukuthi esadlala ningovela uhlale la udla ukudla ucabanga sizokuyeka uganga ngodadewethu ha hayi ngibese ngithi hayi ngoba ke mhlawumbe niyancokola hayi amangcoko nje kanti ngidlile
ekhaya basakubona noma bakuthola othi ngitsheleke la ngathi mase ngibuyela ingqondo khona mina nganqeni ngesonto elilodwa ngithuthe ka4 uthutha endaweni ohlala ngithutha impahla kubo ngiyibuyisela ekhaya ngiphinde ngiyiphindisele mangiqashe ekseni saxolelana ntambama sefanga ngibize semoto iyangithatha njalo 250 kuya lapha ngikhipha 250 ntambama impahla ibuyele emuva sesixolelene phinde futhi masisusana ekseni biza imoto wathi sengibone kahle uyazi ukuthi indlela engasizakala ngayo ngabuya nenye into engeke ngidalule ekwakuthiwa lento le ikhipha idliso ngilo ngiyiqongelela nje ngiyibeka naye ngiyamxoxela ukuthi hayi ngisafuna nje ukuyi-cleaner nje yabo hayi nami ukuthi ngiphuzela ukuthi ngikhipha lona kodwa sengimtshelile lento ikhipha idliso engiyishaye lento kanti ukhona kuluku ngizoya egoli ngiyosebenzela egoli hayi kuluku eyangibamba into ngikhumbula kahle ukuthi ngangizoba nendlela kwangiphoqa ukuthi angabe ngisayithatha into ingibambile ngidedela ngezansi ngidedela ngaphezulu ngidedela ngezansi ngithi mengikhala ke mina hayi bobuka imihlola ngakhipha irice isigaxa sasibhlu wabona ukhunte makuthiwa irice libonile likhuntile kwaphuma lelo rice into eyinamathele yabona awuthi mangizolamba ngizibhlungu ngomzima la kwathi mekuxebuka lonto kwashomoya la athi pulukuqu lento eleti ikhuntile igcwele ubukhunte hayi ngingakhulumi lutho phela ngoba bengaphuzela inhloso etheni ngimbone ephatheka kambi ngithi mina ubuke yazi sengikhipha udodo njani ngibone ephatheka kambi wathatha impahla zakhe semthama abuyela kubo lapho asekho kubo phela sasithuthile kubo ngoba bayakhuluma nakhona hayibo desithutha siphinde sathutha othi ngikutshele nje sibuye ukuthi ngendledlana yabona ngempela ungazohleke ngoba ungazohleke ngoba vele phela into iyahlekisa lento yabona into phela manje usixoxa ngaleza ikhathi kwakunzima kakhulu ngoba kwakuthi sixabene senza lokho ngase mina sengikhathele manje ngoba ungixoshile naye isisu singakho ningane khona ingane esesiswini khona engaka ngikutshela ukuthi ngiyamthanda akuvumi ukuthi ngihlukane na ngisho ngangicasula kanjani ngiyamthanda yes indlela engimuthanda ngayo ngingakubulala nawo ngikutshela ukuthi kuthe ngisuka kubo ngibuye ngize ngapha angisakwazi phela ukuya ekhaya ubaba khona igama likhuluma ngoba isaphila ke ekwakhe ke ngoba indoda lena enesithembu ngithi mina ke ngiyomcela phela ngoba ekhaya awukwazi ufika ungene nje yabona ngoba mzukwane ngaphuma ngangavalelisanga kodwa ngaya kuye ngamtshela ukuthi ekhaya sengiyahamba kukhona igama elashiya ubaba yabona nakho bengizolibala lento uthi ubaba uyapi ngithi mina sekunganele ukuba sekhaya uthi uxoshwe ubani ingisinde imibuzo yakhe ngithi hayi ngizwa ndingasathandi wayesethi ke mfana wami hamba kodwa uzwazi ukuthi anginalo ithunzi lokuphumula namhla usukhumbula ithunzi lokuphumula ngisenalo yahlala lento kodwa ngangayinaka ngoba phela ngithi vele inhliziyo ikuleya ndawo futhi idle kuthanda uma sengibuye endlini yami baqashisile phela isekhaya phela ukuthi eyami eyakhe yabona usethi ngiye baba ngeke ngizocela uxolo ngibuka inkinga engibhekene nazo engathi ezasekhazi ingcono athi ubaba ngakutshela ngathi ithunzi lokuphumula mfana wami anginalo afone lo ngale athi ayeke ngizwa ngikukhumbule ngithi ngempela mntakwethu athi ngikukhumbula ibhadi ngithi uqinisile man ufuna ngibuye yini ubaba uphula ubaba phela ula mina ungixoshile vele phela sengizobona nje ngechwane lenyoka mangiye ekhaya ngibuka umuntu ohlala endlini yami ngiyamazi
owaka makhelwane uqashile phela lo yarent ngile ngimnotice embweni ukushaka phela uma ungaphuma endlini yami Yeah. kodwa mayotshela ubaba fangigada amagama ngibone bebo manje wangivuma sengimi naye mntakwethu vele ugibele nezinto zakho ngoba ngeke ngisakwazi ukuza ngalapha abafweni bayadelela bayogibela ngempela isisu ingane yimini impahla ngacabanga umndeni ke manje uqambe bakupha bomndeni ngabathinto bomndeni yazi nginenkinga la iphuthuma kanje kanje uhlwile emndenini wekuthiwa kugcwele ugcwele ucace ngokusobala ukuthi ngiyashweba uyabona angiyitholi lento abayifunayo uyabona so njoba ngingayitholi lento angihambe but mangibuya angazi ngiyaphi nganenhlanhla ngahlangana nomngani wami vele esengilibele ukuthi ukhona empilweni ngangamsiza nami yebo uma ngihlangana naye awumfethu wena osongisiza yazi njoba ungibona nengane le ingane isisu imini impahla ingubo yokulala yini na athi ayasijike sami sendlini watedela nginingi ikamelo lakhe nombhede sahlala mina ngiyavuka ekseni ngimshiya naye lo moya ngane hayi akufiki nokuthi mhlawumbe khona into engenzeka akufanele ubhekene nenkinga manje uyazi ukuthi engihlale kule ndoda saphela inyanga embili ngihleli kuyona ngivuke ngoba lo kunolaka njengoba kunesisu ngiyamthanda ngicabange kaningi ngizokwenze njani ngoba lo muntu ngempela uyithwele futhi uyangithanda ngayenza iplan ngagcina ke ngibuyela ke ekhaya ngenkani ngendluzula ngokhipha lwamuntu ngenza sure ukuthi ubaba ngicela uxolo ngokuphelele ngenza zonke izinto ezithanda uyena ngoba ngabona isenzo sami ukuthi asibanga sihle ukusuka kwakhe ekhaya nathi indaba ulikhipha idliso vela usubhekele eGoli uyosebenza usenisuka kanjani ke ekhaya seniphikelele le enakho lo emqashweni ake cha sayiphele emqashweni mase ngibuye ekhaya mina naye la esizoba khona ke manje babili ke akusekho dadewethu akhobani ngimxoshile lo muntu ngabuyela ekhaya sahlala makuphuma idliso esihleli wagoduka la igoduka khona wagoduka ke mina ngikho njobe egoduka ngikhipha idliso nje kusasa ngihamba uhamba ngingekho wayobelethela ekhaya uba ngiseGoli ngibona mina sengisehotel ukuthi awu sengikwazi ukuhlala kuphela usuku lonke ngikwazi umfonela ngase ngiqala ke manje ke la ngabona khona ukuthi inkukhu isawusolo umqhakazo uyabona ukuthi awu akangifoneli awu ingiphathe kambi lento ukuthi nama ngisakwazi ukumfonela methu uma ngibheka sixabaniswa yini la ngase ngithi oyilento engiyikhiphile ma ngiyobona abangani bami sesixoxa nje nabo sebethi awu uphi manje lo muntu mina hayi wahamba noma ngafika ukuthi angiyomncenga manje kwaphela nje kwaphela ngazi ukuthi kuzobe namhlanje kwaphela yabona wabeletha wazalela ingane lapho kwangakho into ehlanganisayo manje ngoba kwaphela kona ngazi kuphele kanjani lokho ngikhulumayo namanje mangambiza uzokusho naye athi akazi sahlukaniswa yini okay ake sibuye la yena vele nesabonana abantwana vele unaye ninakho ukuxhumana impilo waqhubeka nayo waya phambili noma wenze njani wena waqhubeka kanjani ngempilo phambili waqhubekela phambili ngesingaye sazama ke ukuthi siphinde futhi sibuyisana ngoba ngangimthanda yebo ngingathi mina othandweni engangimthanda ngalo wona ngokeda yabona ukuthi lento angifuni uba sikhuluma kambe ubona ngathi nginithinta nje kuyingenxa ukuthi akusangigcine lapho ngaphinde ngathola omunye naye wavela wangigilisilo senguboke loke wenzani lo ngaya ngisho kubo ngohlala ilanga ubusuku bonke ilanga lonke nobusuku bakhona naye ubambe ngayo le phela useyangala manje lowo ngayokhala straight kubo ngakhala inyembezi hey usikemegeme igama lakho useyena uBenmusa ngafike ngakhala kwakhala omunye umfundisi mzukwane ngibone ngathi ngikhuluma kangcono vele wathi lo mfundisi hey
wena ulikhipha ngezansi ngelisalungu uthi ulikhipha loyiphumela lona. Ngavele ngathula ngambheka lo mfundisi ngami nabona into eyongisiza la angiyeka kwakukholwa ngoba nabafundisi bayadakwa. Sengisho nje ngidlinza ukuthi manje uqondeni lo mfundisi kanti ukuthi wena ushiswa indlela akhulume ngayo kanti wena akazi ukuthi wena yini onayo. Uyabona ke lo ke angathi bengifica ukade ukhuluma naye. Hayi mfana sasingaxabani impela nje ngikubuza ukuthi ubukade uthini. Angathi mangihleli kubo eseshila ukuthi angifuni ngimile esangweni ngikhala ngazi ngadatshukelwa wathi ngingeniswa ngaphakathi ngiyolala kanti khona uyise lapho ngayibuza ngiright ekhanda mina nalo walikhipha lelo lalinzima lelo ngoba ufuna ngikhuluma indaba lithi nje lalinzima lelo ngoba lelo libonwa uma sekufika umama beklina kwavela kwatholakala manje oplastiki ababefakwe ibhayisi kanti mina ngile ngithi kuphekwa ngebhayisi kanti yebo kukhona nezinto ngale mithi wayeyithenga ngihamba naye uma sifika lapha la ndawo ekuthiwa A5 manje lapha kuVictoria ngangifike ngimiswe lapha kuthiwa imeceleni kanti njengoba kuthiwa ngime lapha uthi uyakanti wakhe uyena ozomnika ibhayisi one day mzwane sahamba kimi ngithi ake ngiyobona uanti we-anti khonani la hey ngathi ukumuhlola ngiswa ke manje ukuthi kutholakala lezi plastiki zibhaliwe ukuthi uthatha inkwethe olimi uthathe inkwethe enyawo uthathe inkwethe inzipho bese ucontsisela umchamo kulento bese lento uyixuba uyixova bose umdlisa yona uxube nalezi zinto awu ikhali ingane yasekhaya ithi awawa umfowethu kodwa hawu kodwa lengane siyithanda kangaka ibikubulala ake sibuye la ekuthenini ukuthi ke emva kwakho konke lokho indlela yakho udlisiwe loyo ugcine engabe nayo umntwana noma wagcina wahamba kanjalo emva kokulikhipha liphuma kanjani ke lelo lo ke wabanabo abantwana lo hayi bonke bashaya nga2 nga2 ya kodwa lalinzima kakhulu leli lakhe ngoba nami phela lo engishaya wangishaya ngenyanga yami kanti inyanga yami le ilebele isho kimi ithi hey shaya lo muntu wena ithi nayi ngiyenze lonto yangincenga lenyanga shaya kanti isho nje iyazi ukuthi sengishayile ngibona mayingasekho lo ngibuka ukuthi inhliziyo yami kuwe ngangihlala inyanga yonke ngadlile engizace yabona ukudla kwangiyilutho ngizaca ngicabanga yena ngangimthola ngezwe ngayithi hayi ngingambuyisa ngayikhokhela 800 rand yathi ngisho ukuthi uphesheya kweyilwandle ngayivuma mina umuthi mfowethu ngangingawukholwa kodwa ngawubona manje mawuthi uwasha wenyanga yakho ake sihlukanise kokubili la lo mama lo athatha kene ibhayisi lezi uxhumane nenyanga yakho noma kwenzakalani cha lo ungishayile ngalezo ibhayisi okusha kapheli moya waphinde wakushaya inyanga yami mina mengisebenza ngihamba nenyanga engime ngimsebenzini vele siqale sigeza phela senze yonke into lento siqabe mangihamba naye ngiyosebenza walula ukuthi ngoba uyayazi ukuthi inzima waphinde wayiva wayeseyakuyo ngasese yona indlela mina engixwayisa ngayo ithi hey shaya lo muntu wena sengizwa kahleke ngoba ngathi ngoba mina ngiyakholwa ayi angikholelwa kakhulu ekuthenini wolungisa umuntu wesimama ngikholelwa ekuthenini umuntu wesifazana umlungisa usumkhokhela imali yakho
uba ngokwenza lokho kanti akanayo leli uthando engitshela ukuthi mina unalo ngeke ngikubone kuubungozi kungcono ma uzolalela ukuthi kuthiwa yolungisa into ikhokhela imali yakho uyaqinisile uyabona ngoba usuke ungazi ukuthi lo muntu lo nhleli naye ukuphatheleni uyabona so konakala lapho ke ngase ngibuka ukuthi ke hey kwangiphoqa ukuthi ngiyafuna buye mngani wami uthi ngitshele enye into ukuthi ngalesikhathi nguthatha ilathi inyanga vele uphephethe ngikhumbulahla ngisemega city yathi uthatha uphephethe ubheke ngaselangeni bathi ngade ngangiphephetha phephetha amacala angaze ngilibone liphela angaze ngilibone icala liphela lalize ligwebe ayibo ngaphephetha sibani ngifuna la ekseni uthi siphinda ngawusebenzisa kabili kuphela ngafonelwa uye wathi la ngikhona ngijombile njomba ucinga impahla ngishiyile ngicela ungifakele imali ngisendaweni ethile ngifuna imali ukuthi mangifika lapha nga credit manager ngayikhokha lo mali kwaku 80 rand wafika qathatha inyanga ikhona ya mefika ayinzima kakhulu le nyanga yangakithi empangeni nimenzani mesefika mayifikile phela nginikiwe into okumenza nje niyamenza ke manje awu ngifike mangifika endlini phela kuthiwa ngenze lento ekuthiwa ngenze lo muntu lo mfethu amehle kuvela umthetheleli izono zakhe zonke yebo lo wavele wenza nje kwalula waphuma ngasala ngenza lokho ekuthiwa ngikwenza ngakwenza mngani wami yabona umuthi uyisilima yebo kunomuthi wakuthiwa fanele mengugcoba ngwenze lezo zinto uyanuka umuthi mfowethu uyanuka ubuso ucabanga lo muthi mose ukwenzile usufanele ulale naye uyanuka nje lento ngiyayizwa nje nami uzoyizwa nje ngabheka nje ukuthi kwazi ngasenkingeni kodwa ngizokwenza phela ngifuna ukulahlekelwa nami okukhona ungekutshela ukuthi mngani wami kwathi sengithakile nami kuthiwa sekufaka ngimdlise ngayibheka lento imbi lento kanti mangiyibheka lento ukuthi phela idle phela kanti mina namhlanje phela ngithi ngibuye lapha kulo muntu wathi asikhothe nami la ngizokhotha kodwa lento ngiyayisaba lento ekuthiwa sikhothe namhlanje hayi ihlukile ovelo wangihleka wahleka nje ubuhleka nje ovelo wangihleka ibhadi wathi nje hey vele uyilethela lento ngiyidlele mina wahleka mfowethu ngikuthatha ukuthi wayithatha lento iyibhola manje ngiyenza ibhola wayithi nje yabona yebo ungale ngathi iphosa nje wayeseveza ulimi wathi yabona ayikho ngigwinyile ngizidlele mina yebo wangihleka ngaphelela ulayini ngakusasa mephuma ngavele ngathatha isikhwama sakhe ngasesha uma ngithi la kunodosha lamentshisi linalomuthi ade ngemdlisa wona naye unawo ngiqeda uhleka nje we mame hey yayawazi wena angifuni ukuqambela manga uhlala naye loyo noma kwenzakalani sinaye hlala naye phela nadlisa kwashawana ke lapho kayi lesasebenza namhlanje siyafa inyanga yadlisa thina yafa inyanga yasisebenzayo yavele yashona straight yebo yabona niyasala nina kumnandi hayi phela usathatha uganile manje kodwa la ekhona ngiyabona ukuthi liyavuka ngoba uyabona ngeke ngahlangana naye eThekwini wabulala ifoni yami intsha ntsha eyintsha ngabona oyilona ya uyibulalisa yini wakwafika endlini wabulala amakhompyutha okukhala ukuphahla phahla amaprinter wabulala phahla mina ngangabheka ngaleliso babuka ngalabanye ngabona oyileyanto oyileyo abantu bethi hayi yenza ukuthatha inyathelo hayi ngangayithatha yimako umbuzo uthi uma sekubulalile lokho ushiya maphi amazwi kuwena uthi mhlawumbe ufuna ukubuya noma sibanga into umbhedo yini angazi niyafonelana angike endlini mina ufice omunye uthi hayi ngibulala lezi zinto engayithenga ngihamba naye uthi mhlawumbe lapho sasineminyaka o4 sahlukana wangena uthi uvashi senjingane wafika kukhona lo wena akufiki yini kuwena ukuthi uye kuyena nje umvakashela uyombheka uhleli kanjani hayi engabe ngiqambela amanga ya walikhipha nale kodwa phela manga ahle inqwamane manje ngeke nginganqwamana phezulu ngeke ngukhohlisa lo muntu lo wakwafika nesisu sayi indoda ngabona uyangithanda ibhadi lo yebo
lento ikhona nakimi ikhona futhi Oh kuyikhona nakimi ngiyayibona ukuthi khona lenhlansi yafinyanga mngani wami awuyafinya yafinyanga manje ungathini kubantu besilisa siyazi ukuthi abantu besilisa into yokuqala nje umuntu wesifazane siyasigqugquzelana ukuthi hayi asimbambe ngalento hayi angiyongo mhleshe ngaya khona ngithe ukuthi vele nosho naye akakubambe ngento ethile bayathipisana nabe emakhoneni ungathini kakhulukazi kulaba abesilisa ikakhulukazi mina elingethi ngicela ukuthi laba besilisa kubalekile ukulalela oh yeah isikakhulu uma ngabe uzotshelwa abantu osondelene nabo ngeke bakudukisa yeah uma ngikhuluma abantu osondelene nabo babaluleke ngalolu hlobo lokuthi uyazi ukuthi molahla mina ngisondelene nawe uya kumuntu kusasoza ukuthi mekulahla uphinde usale nami wena ngamanye amazwi uma ngilahla wena ngiyilahla mina kubalulekile ukulalela umbono wakho ngoba wena ubona la mina engingaboni khona thina kahle kahle uthando mase lifikile kuthina liyasedunga imqondo ngoba yingakho abantu abadala babetha liboni uthando ke aliboni ngalendlela ukuthi noma usungenile enkingeni lapho uzama khona ukuthi bakuvuse uthando liyakwenza uhlukane nomndeni wakho uthando liyakwenza uhlukane nabantu obukade uphila nabo okhula nabo ngenxa ukuthi selingenela gamanxa yabona most ke yabantu besifazane fanele sibheke ukuhlukanisa ukuthi lo muntu uze ngokuzokwakho umuzini noma uze ngoba ethanda wena lento fanele sihlukanise wena kwayila ekubekeni noma ke sesizama ukuthi sakhe ukuthi kahle kahle lento yokwakha lo muntu umthathela ukuyovusa umuzi kayise noma umthathela ukuthi uyamthanda nje uhamba ubuka izwe ngobuhle bakhe yabona ukhona into ukuthi umuntu umbuke ngoba ubuka ubuyena uyabona so kubalekile ukulalela abantu abasondelene eduzane nawe angiyiphasisi ke kakhulu leyo yokudlisana yebo kodwa kukhona la kufanele isebenze khona uyazi ukuthi ya kubantu abasuke benenhloso yokwakha masikhuluma ngokwakha kuvela uthando hayi ngoba lisuke lakhiwa lisuke lukhona liyalekelelwa uyazi into engikubuzela wona lo mbuzo ukuthi ngenzela ukuthi mangithola owesifazane isitori sakho simnandi mosilalela futhi sinzima sibhlungu uyibona leyo ngoba ulahlekelile but usengathi ungahleka ngendlela okwenzeke ngayo uyibona leyo ungangiboni mangihleka ekutheni ukuthi mhlawumbe ngihleka isici esike sakwehlelo uyibona lento engisho sengibuya la ekutheni ukuthi manje uma ukhuluma ngokuthi kuyakhiwa uyibona leyo owesifazane kuyenzeka ukuthi ngelinye ilanga masithola isayidi lakhe kungenzeka futhi silithole maduze ngoba baningi abasibhalelayo futhi babhale izitori ezahlukahlukene ngengakhuluma lento yokuthena ukuthi ngiye ngikubuze kanzima uma kwesinye isikhathi mhlawumbe ucasha nemibuzo ngenxa ukuthi akufanele sikuncenga ukuthi fihla phela amahlazo enzekalayo ngoba kukhona abantu abangena enkingeni abanye baze bethatha intambo behenge bedlule emhlabeni ngokwaliwa umuntu wedliso manje ingakho ngoba besizokhuluma ngedliso ngicacisa ukuthi ngeke sikuncenge kakhulu uma sikubuza imibuzo futhi njengenethezeka ngeke kufana namanye ama TV esolokho sithi lokho shame ngoba inhloso yomuntu umedlisa umuntu usuke nenhloso ethile uyayibona leyo ake sibuyelana ke njengamanje umuntu wesifazane somthola naye sizobheka kubantu abazobuka le video nabo mase befisa ukuza nezitori zabo ngoba kubalekile umeza nestory umuntu sifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani inhloso yakhe kwakuyini ngoba wena ubeka istory sokuthi uthe masodliswa wasuka wayohlala kephi kubuka umuntu wesifazane wasuka ekhaya kodwa mhlawumbe yena inhloso yakhe kwakukuthi akhumuzi wakini kube uyena umthanda kakhulu kodwa akasanaki ekutheni ukuthi usumakoti lapha ekhaya uyayibona leyo nto akasakuvusi lapho ukuthi asiphume senze izinto siye kithi uyayibona into ngoba phela angifuni ukuthi uma sikhuluma into
mase sibuka la ekuthenini ukuthi uma kuya ngokuthi kusala ikhala sigqibe simbathise ngoba naye waba nephutha uma kuya ngokuthi wena usuyohlala kubo akasakuvusa ukuthi cha wena lobola ukuze uhlale nami uyibona into kanjalo. Hayi kona ke lapho ke kwakuyinto ecacile ngoba khona engangise ngukhipha embijana kodwa ubona ukuthi ke ngisaswela amandla ngikodwa ngiyithembile ukuthi ukuya ngizoya ngoba sasikholwa futhi sobabili. Oh kukhona osazoya ke kodwa ke semhlabeni yeah futhi ungabothi umuntu uyamazi uma usindile kulento ungayitshela ukuthi ngeke bakubamba abelandelayo. Impilo ungizwe ngathi angigqugquzela ukuthi abantu abadlisa abantu ngoba ngabona ukuthi impilo inzima mokukhula udlisiwe ekubeni na udonsa ngodizili. Mfowethu sibonga isitoro sakho thina. Bhekumuzi ngicabanga ukuthi kumanje ubaba wakho uyayiqhenya ngawo ngoba ubhekumuzi nje naye ethi mayiphenduka la ekhona ebheka umuzi wakhe ukuthi hayi impela indodana ubhekumuzi ubhekile umuzi wakhe uyayibona lo injalo nje. Siyathokoza ngesitoro sakhe ngelinye ilanga uma kuya ngokuthi siyakwazi ukumthola oyedwa wabo labo sokwenza show ukuthi siyamthola uma singamtholi sobona ukuthi semisa kanjani. Njengamanje mbuke lapha ekhaya njengenethezeka TV into ebalekile inye isekuthenini ukuthi uma kukhulunywa kakhulukazi ngeindaba kanje kukhona abafowethu nodadewethu abadlulile emhlabeni ngenxa ukuthi uma kukhulunywa mhlawumbe ngokuthi bebethandana kwaba khona omunye ofaka igobondela omunye enganakile nokuthi wenze njani uyayibona lento empilweni uma iqhubeka ke ngesikhathi sempilo ebona yena ukuthi usephelele mhlawumbe umhlaba ekutheni ukuthi usehambile lo ebemthanda ngenhliziyo yakhe yonke kanti cha bekuyisimo sento efakiwe ekuthenini ukuthi lo muntu emthanda ngokweqiniso. Manje lezi zinto esiyikhulumayo senzela ukuthi niqwashe nibheke nani nibheke la nikhona ukuthi niphila kanjani futhi kusayikho yini lokho okwakuyikho phambeleni. Ingakho igama lohlelo lithi uphila kanjani. Igama ngumzothule ngokaShembe umfuka Skopdi lakhe lamasokito batethobe dotsele empahleni umphendlemane umama omkhulu kwisigaqa sibhodo ongaphathi ongaphezulu uthelile negundi ikhanda ngoba zonke into ezikundile hade manje acije mamba acije umshalo zimbili enye kanqathinya seklamoda nobone namajuba amabili eshengoma phansi kwentebezulu unamaqofu umkhodo odukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina ayiphinde idibane nangokuza